And so I want to share with you just some of my experiences the last few weeks. Så jeg vil bare gerne lige dele med jer her fra noget, som jeg har oplevet her de sidste par uger. So recently I was in Botswana with my father. Så her for nylig var jeg i Botswana med min far. And if you know Botswana, it's a very dry place. Og hvis I kender det, så er Botswana det er et meget tørt sted. For much of the year it doesn't rain at all. Det meste af året så regner det slet ikke. And the places we went to, it's like desert. It's just very much sand. Det sted, som vi tog hen, det var ligesom ørken, og der var rigtig meget sand. And so a lot of the water comes from the neighboring countries through rivers. Så der kommer vand fra nabolandene igennem floderne. And what the people need to do to get water is they have to drill deep into the ground. Så det, som folk skal gøre for at få fat i vand, det er at grave ned i jorden og bore ned i jorden. Sometimes they have to go down 200 meters to find water. Og man skal nogle gange grave helt ned til 200 meter for at finde vand. Pump the water to the surface. Og de pumper vandet op til overfladen. But the water is salt. Men vandet er saltet. It's very salty water. Det er meget saltet, det her vand. Nothing can grow in that kind of environment. Der er ikke noget, der kan vokse i det miljø. And so I tasted some of that water. Så jeg smagte på noget af det her vand. And it tastes very bad. Og det smager meget grimt. Has anybody here ever swallowed some seawater? Og nogen her, der nogensinde har slugt noget havvand. No, that's terrible stuff. Og det er noget forfærdeligt noget. But the amazing thing is, Men det fantastiske er, the farmer there was telling me the story. Farmerne derovre fortæller mig en historie. That all the animals they have adapted. Og om at alle dyrene de har tilpasset sig. Even their own cattle they drink the salt water. Selv deres kvæg drikker af den her salte vand. And they can survive. Og de kan overleve. If you bring cattle from another place into Botswana, og hvis du bringer nogle kvæg fra andre steder ind til Botswana, they've tried that. Det prøvede de på. The animals won't drink the water. Dyrene drikker ikke det her vand. Now I'm going to make this a bit of a twist. Så jeg laver lige en lille twist her. Now imagine this for a moment. Så prøv at forestille jer det her i et øjeblik. Sin is the salt water. Synd er ligesom saltevand. And we've become so used to it. Og vi er blevet så vant til det. We can just drink it without having trouble with it. Vi kan bare drikke det uden at vi får problemer med det. Now one of the most amazing stories that I find in the Bible, en af de fantastiske historier som jeg fandt i Bibelen, is where Jesus he meets a woman at the well. Er hvor Jesus han møder kvinden hen ved brønden. Samaritan woman. En samaritansk kvinde. And Jesus starts to talk to her. Og Jesus begynder at tale til hende. And so he's asking her something. Og han spørger hende om noget. He says, "Give me some water to drink." Han siger, giv mig noget vand, som jeg kan drikke. And so I want to read with you this scripture. Så jeg vil gerne lige læse her fra skriftstedet. Jesus answered and said to her. Jesus svarede og sagde til hende. Whoever drinks of this water will thirst again. Hvem der drikker af dette vand vil tørste igen. But whoever drinks of the water that I shall give him, men den som drikker af vandet som jeg giver ham, will never thirst. Vil ikke tørste. But the water that I shall give him, og det vand som jeg giver ham, will become in him a fountain. Vil gå hen og blive en fontæne of water springing up. Af vand der springer op into everlasting life. Indtil det evige liv. I had to think about this experience in Botswana. Og jeg var nødt til at tænke på det i Botswana. These people they're doing so much effort to get the water. It doesn't come up by itself. You have to work really hard for it. At der er mennesker der er nødt til at gøre et stort indsats i at få vandet til at komme op, fordi det kommer ikke op af sig selv. The water that comes up is terrible. Det vand der kommer op er forfærdeligt. This is an example of our lives. Det er et eksempel af vores liv. We work so hard in this life. Vi kæmper så hårdt i vores liv. We're trying to make something of our lives. Vi prøver på at få noget ud af vores liv. And what we get is brackish water. Og hvad vi får ud af det er bare sådan noget grumsevand. And we thirst again after drinking it. Og vi tørste igen efter vi har drukket. This is what Jesus is talking about. Og det er det som Jesus snakker om. We are trying all of the things in this world. Vi prøver alt muligt i den verden. But we are left thirsty. Men vi bliver efterladt i tørst. Hannah was giving her testimony. Hannah har givet sin vidne. Trying everything
prøvet alt in the world. i verden. But then she discovers she's in the middle of this party. Men så opdager hun, at hun er i midten af denne fest. I'm still thirsty. At hun er stadig tørstig. I haven't found the answer. Og hun har ikke fået svaret. And here is Jesus, and he has the answer. Og her er Jesus, og han har svaret. He tells her, I will give you water, Han siger, at jeg vil give dig vand. and when you drink of it, Og når du drikker af det, you'll never thirst again. så vil du aldrig tørste igen. This is the picture that I have of Botswana. Og det er det billede, som jeg har fået i Botswana. From the north of the country, Fra nordsiden af landet, af nationen, there's a river that comes in. er der en flod, der kommer ind. This river brings in fresh water. Og floden bringer frisk vand ind. It flows into the desert, Og det flyder ind i ørkenen. and it spreads out into this vast area of thousands and thousands of kilometers. Og det spreder ud i et område af tusindvis kvadratkilometer. This fresh water creates this most beautiful oasis in the world. Og det her friske vand, det skaber den smukkeste oase i verden. I walked there with my own 2 feet. Og jeg vandrede der med mine 2 fødder. I could imagine Adam and Eve walking in that area. Og jeg kunne forestille mig, hvordan Adam og Eva vandrede i det område. There were elephants to the left, Der var elefanter til venstre. elephants in front of me, Elefanter foran mig. elephants to the right, Elefanter til højre. elephants behind me. Elefanter bagved mig. And you're thinking, oh, this is too dangerous for Og me. I tænker måske, at det her det er lidt forfarligt. But I felt so alive there. Men jeg følte mig virkelig i live der. I didn't want to go home. Jeg havde ikke lyst til at komme hjem. If it wasn't for the lions, Hvis det ikke var for løverne, they were about 70 meters away, og de var lige lidt væk fra mig, I might have stayed there. så var jeg måske blevet der. But the picture is, Men billedet er, fresh water caused this. at det var frisk vand, der forårsager det. What would the fresh water of Jesus do in your life? Hvad vil det friske vand fra Jesus gøre i dit liv? If Jesus would come into your heart, Hvis Jesus kom ind i dit hjerte. your desert could turn into a beautiful oasis. Din ørken kan gå hen og blive til en smuk oase. You're looking for answers, I know. Du leder efter et svar, det ved jeg. I cannot give you the answers. Jeg kan ikke give dig svaret. No one here can give you the answers. Der er ingen her, der kan give dig svaret. Only Jesus can. Det er kun Jesus, der And kan. if you invite him this evening in your heart, Og hvis du inviterer ham ind i dit hjerte her i aften, living water will spring up in your life, levende vand vil springe op, and you will know dit the liv, truth. og du vil kende sandheden. I want to ask just for a short moment, Jeg vil gerne spørge jer her, if we can all just bow our heads and at vi close kan our bare lige eyes. bøje hovedet og lukke vores øjne. Father, Fader, I thank you. jeg takker dig. I thank you for your presence here. Jeg takker dig for din nærvær. I thank you for the lives that you have changed already. Jeg takker dig for det liv, som du allerede har forandret. I thank you for their testimony. Jeg takker dig for det vidnesbyrd. You will reward them for that. Du vil give dem noget for det. Father, I pray right now. Far, jeg beder lige nu, There are people here at der er folk her, who do not know you, som ikke kender dig, who haven't tasted the living water, som ikke endnu har smagt det levende vand, who are searching and seeking, som søger, that you will give them the answer. at du vil give dem svaret, You will touch their heart right now. at du vil røre ved deres hjerte I lige pray nu. this in Jesus' name. Jeg beder om det i Jesu mægtige navn. If we can keep our heads bowed and our eyes closed, Bliv ved med at bøje hovedet og lukke øjnene. I'm going to ask you here, if we keep our eyes closed and our heads bowed, Jeg skal spørge jer nu her lige om lidt, mens I bliver ved med at bøje hovedet og lukke øjnene. are you here and you've never invited Jesus into your heart? Er du her i aften, og du har aldrig inviteret Jesus ind i dit hjerte? Have you ever prayed Har du nogensinde bedt, and said these words? sagt disse ord? Jesus, Jesus, I believe you. jeg tror dig. I put my trust in you. Sætter min tillid til dig. I want to follow you. Jeg vil følge dig. If you've never done that, Hvis du aldrig har gjort dette, quickly raise your hand. skynd dig og ræk hånden op Say, yes, here I am. og sig, ja, her er jeg. I want to do that today. Jeg vil gerne gøre det her i aften. I want to have living water. Jeg vil gerne have levende vand. I want purpose. Jeg vil gerne have formål. I want a new life. Jeg vil gerne have et nyt liv. I want Jesus to come through my life and change me.
Jeg vil gerne have, at Jesus skal komme ind i mit liv og transformere mig, forandre mig. If you would like that, Hvis du ønsker det, quickly raise your hand. så ræk hånden op. Someone will come and pray with you. Så kommer der nogen og beder sammen med dig. Or maybe once you were a Christian, Måske har du engang været kristen. maybe you walked away from Jesus because of issues. Måske var du vandret væk fra Jesus på grund af nogle problemer. Maybe you prayed and you didn't get the answer. Måske har du bedt, men du har ikke fået svaret. You want to come back today. Og du ønsker at komme tilbage i dag. Quickly raise your hand. Ræk hånden op. Or maybe we know there are some people watching online. Måske er der nogen, der kigger med online. Maybe you want to make that decision as well. Og du vil også gerne gøre den beslutning. And I'm going to give you that opportunity. Så giver jeg dig muligheden. And if you're here and you didn't raise your hand, Og hvis du er her, og du ikke har rækt hånden op, but you really want to make this choice, og du virkelig ønsker at tage det her valg, then you can pray along with me. så bed her sammen med mig. Just pray this prayer. Bare bed denne bøn. Jesus, Jesus, I come to you today, jeg kommer til dig i dag, and I believe you. og jeg tror på dig. I believe you died for my sin. Jeg tror på, at du døde for mine synd. I thank you Jeg takker dig for what you've done, for, hvad du har gjort. and I believe you. Og jeg tror på dig. Forgive me, Tilgiv mig. make me new, Gør mig til ny. and I will follow you Og jeg vil følge dig all the days of my life. alle dage i mit liv. I pray this in Jesus' name. Det beder jeg i Jesu mægtige navn. If you pray that prayer with me, Hvis du har bedt denne bøn sammen med mig, please let me know. lad mig vide det. Let me know what God is doing in your life. Lad mig vide, hvad Gud gør i dit liv. This is a starting point. The fountains of living water are going to rise through you. Fordi det her det er startpunktet, hvor Guds springvand vil leve i dig. And so I want to thank you for taking some time to listen to me. Jeg vil takke dig for at tage lidt tid til at lytte til mig. Remember, we don't have the answer, Husk, at vi har ikke noget svar. but Jesus is the answer. Jesus er svaret. Amen. Amen. Thank you.